FARDC ritangiye ama operation akomeye kabundura operation z'imiriro kugira ngo irebe ko yakwigarurira ibirombe by'amabuye y'agaciro M23 igenzura. Kuvuvira kugera Warungu ntabwo ari urugendo runini kuri aksi ya Ruinja operasi ikomeye irabaye inyuma y'uko abazarendo bateze cortege imodoka ya M23 Rwinja twingiza bagakora ibijyanye na operasi ikomeye mu rwego rwo kugira ngo babuze M23 gukomeza kugenzura Mino Rich Kodo kuri operasiyo zikomeye zirakaze over ni ambush setup complete nkuko bamwe bamaze kubitubwira. Imitwe ya wazarendo yashyizo ambush positions mu gace kayitwa Chidobodobo ikoresheje telemasking concealment and cover muri zone nkuko bigaragara. Ibi ni bikomeje kugenda biba ndetse bivugwa ko abarwanyi b'abazarendo batangiye gukora surprise attack hifashishijwe abasirikare ndetse n'abahanga mu kurwana ibizwi nka small arms fire ndetse na automatic rifles n'imbunda ziri gukoreshwa muri izo operation nkuko bigaragara. Fire superiority achieved kuri ubu nibigaragara ko M23 yaguye gitumo bikaba byamaze guhindura ishusho y'urugamba. Mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ku igerekerezo rya 14/2026 tugiye kureba uko urugamba ruhagaze mu buseruko bwa leta iharanira rusange ya Congo. Ni mu gihe kandi amakuru aturuka Goma agira ati le AFC M23 vantait les progrès sécuritaires sous son control, aho bigaragaza ko bakomeje gahunda y'ubugenzuzi mu bice bagenzura mu rwego rwo gukaza ingamba z'umutekano. Ariko FARDC yo suko ibishaka kandi suko ibikora ikomeje kurungika abasirikare ndetse n'ibikoresho byinshi muri ibi bice. Ni mu gihe rero andi makuru agira ati please bagaragaza rero ko muri Rubero, Rucuru na Nyiragongo hakomeje kugenda haboneka abayoboke benshi binjira muri Alliance Fleuve Congo nkuko rero babigaragaza. Mu yandi makuru aragaragaza ko ibiganiro bizahuza abanyekongo bishobora kuza kuba igisubizo mu gihe byabihawe agaciro, ariko bamwe bakavuga ko ari ugutinza ikibazo n'ubundi birangira imirwano yongeye kuba. Ibiro bikaba bijyanye n'uko Senkwiri kuvugwa ko ishobora kugira uruhare rukomeye mu biganiro bishobora kurangiza ikibazo. Muri Uganda harabura amasaha make ngo amatora atangire, biravugwa ko ibintu byamaze kuba bibi cyane. Abakuranda rwa Bobi Wine barashinja ubutegetsi buriho gufunga internet bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye. Ni mu gihe kandi benshi bitabiriye umuhango wabere Kororo aho hasorejwe ibijyanye no kwiyamamaza k'umukandida Son Excellence Yoweri Kaguta Museveni. Gusa kuri ubu bikomeje kugenda bivugwa mu bundi buryo. Hagati aho rero biravugwa ko abacanco baba bakomeje kugenda biyambazwa mu bijyanye n'imirwano iri kubera mu buseruko bwa leta iharanira rusange ya Congo. Demiape yamaze gutangaza ko ifite amakuru ko M23 ishaka kwitwikira amatora yo muri Uganda maze gahita ifata gace ka Rubero na Butembo. Ivyatumye hongerwa abasirikare benshi ndetse n'ibikoresho. Ibiro bikaba bigaragaza urugamba rukomeye kandi rukomeje ruri kwitegurwa muri ibi bice. Ibiro ndetse n'ibindi nivyo tugiye kurabira hamwe turebe uko kuri tere bihagaze, turebe ku kibuga cy'imirwano ibiri kugenda biba, turebe kandi n'urujya n'uruza uko ruhagaze muri ibi bice. Nyuma y'uko Joseph Kabila byemejwe na Corneille Nangaa ko ari muri Congo, kuri ubu bamwe batangiye kuvuga ko operasiyo zo kuba bamwivugana zishobora no gutegurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nubwo rero mu bice bigenzurwa na M23 amakuru aragaragaza ko bijyanye no gucunga umutekano byamaze gushyirwa ku rundi rwego kandi bishyirwamo n'ikoranabuhanga rihambaye kandi ridasanzwe. Nibyo tugiye kuraba tureba akantu ku kandi banywanyi. Nimuze twicarane kuri iyi page dutosora amakuru atoso yarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Wadukurikiye bwa mbere witushonda sabone ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informo wacu Safari ugiye kutubwira uko ku mirongo y'imbere y'urugamba bihagaze, by'umwihariko turebe operasiyo FDN bina FARDC igamije kwisubiza ibirombe by'amabuye y'agaciro bigenzurwa na M23. Bwana Safari waramutse neza? Safari biri kuvugwa ko ibintu byamaze kujya ku rundi rwego bijyanye
nuko kugeza ubu koalisiyo ya FARDC na FDNB bashaka kwisubiza ibirombe bigenzurwa n'uyu mutwe. Bihagaze gute kugeza ubu tuvugana? Madinga nyuma ya deployment ikomeye yateje urujijo mu minsi yashize, abenshi bakaba batisemo deployment n'igati ni bwoko ki y'abasirikare n'ubundi bavaga ku cyambu cya Baraka bazamukira za Rugobogo bazamuka muri bino bice n'ubundi byo mu misozi ya Minembwe bakomereje n'ubundi muri ibi bice bya Warungu. Umaginga rero icyo nakubwira cyo nuko iri huriro rya FARDC ndetse na FDNB mu burakari bafite, nakubwira yuko muri ibi bice byo muri Sud Kivu abenshi bavuga ko nka 70% Perezida Neva ariwe wagenzuraga ibirombe by'amabuye y'agaciro, ariwe wacukuraga cyane muri ibi bice. Ubu rero bikaba ari umukoro ukomeye cyane nyuma y'uko bamufungiye amazi n'umuriro muri Uvira, yafite ubucuruzi bukomeye bw'igitoro, nawe ukabona ko byahungabanyije ubukungu bwiwe. Kumva nicyo kintu yakoze ndetse ashyiramo n'imbaraga zikomeye cyane. Ubona yuko n'ubundi hatangiye gukorwa amaoperasiyo akomeye muri ibi bice bitandukanye. Ku ikubitiro urabona yuko muri ubu bice bya Walungu ari imiriro, aho bashaka kwisubiza twangiza amarini ahakomoka amabuye meza cyane ku rwego rwo hejuru. Ubona ko n'ubundi imirwano ikomeje kuba bibi cyane hano muri twangiza n'ubundi za Ruwinja hano, aho n'ubundi ma 23 basa nkaho bari bayiguye gitumo, ariko bitewe na gahunda ifite, bitewe nuko ibi bice n'ubundi nabyo hari icyo biri kuyifasha mu bigendanye n'ibyo kwifashisha, bitewe na gahunda ikomeye. Kuko iki nakubwira yuko iki kirombe igiti cyo kivuze muri Sud Kivu, urabona yuko n'ubundi imirwano ikomeje kuba mibi cyane muri iki gitondo, ubona ko yafashe indi ntera. Kugeza ubu bari gukora operasiyo batandukanye n'abandi bahambuwe, ku buryo bishobora gutanga icyizere ko bashobora kongera kugira ubugenzuzi muri ibyo bice bwana Safari. Icyo nakubwira cyo kugira ngo bagire ubugenzuzi biraza kubahenda, ariko bitewe n'uko ubona ko bamaze kwitegura, bitewe n'uko ubona ko bafite imbaraga zidasanzwe, ntawamenya kuko magingo ya mirwano kuva ku munsi w'ejo kugeza na magingo ya imirwano iracyari muri ibi bice. Nakubwira yuko magingo yawe utamenya ngo haba kuri M23 cyangwa ku ihuriro rya FARDC na FDNB, ntabwo wamenya ngo bimeze gutya, ariko magingo ya natwe turi muri ibi bice kugira ngo tuze kuza kureba amakuru yizewe kandi turebere hamwe ikiri butangaze, ikiri bugaragare, ndetse n'uri bukomeze kuyobora iki kirombe gifite icyo kivuze kuri Perezida Neva, gifite icyo kivuze kuri leta ya Kinshasa, kuko n'ubundi bigaragara ko amabuye yose ngo yavaga muri ibi bice bya Sud Kivu yajyaga i Bujumbura, n'ubundi Perezida Neva akayacunga neza, akaba yagabana na Kisekedi, Perezida Kisekedi. Bigaragaza neza ko ubufatanye bukomeye atari ubwa none muri ino mirwano, ahubwo ngo ari bwa kera. Ubwo urumva bitewe n'imbaraga cyangwa bitewe n'uburyo hari icyo yabamariye, biraterwa n'uburyo bari bubikore kugira ngo barebe uburyo ki bakwigarura ibi birombe. Kuko magingo aya na bimwe mu bice byo hejuru mu Minembwe haba amabuye y'agaciro bashatse kugenda bigaragariza ibyo bice, kuko nakugira yuko najya mu mikarati habamo amabuye muri iri shyamba, naho ngo habamo amabuye, ariyo mpamvu habaga hari ibirindiro bikomeye by'abayefideni bari barashinze. Ariko magingo aya naho wenda Safari tudatinze kuri izo nyungu bakurikira, reka turebe noneho iby'urugamba ahandi ho bihagaze gute nyuma y'ibiri kubera aho ku zindi agisi ho ni amahoro, nta kibazo gihari, ni Warungu gusa hazindutse ihungabana ry'umutekano. Ntabwo ari muri Warungu gusa, kuko n'aha mu mikarati ni ibicika, nyuma y'aho n'ubundi aba basirikare ba FDNB bafatanyije n'ihuriro rya FARDC basa nk'aho bakoze imirwano ikomeye cyane hano mu bice bya Mukoko. Nakubwira yuko kuri Pwezeho
baje kuba basunika kuri puwezero. Urabona yuko puwezero bari bamaze iminsi nyuma yuko birukanwe mu mikarati baragenda bacukura indake kuri puwezero. Niba baraje kubona ko puwezero nta nyungu zihari, nta kintu gihari, basa nkaho n'ubundi barasa naho bahavuye. Magingaya bakomeje kwirundira mu gace ka Bijanda na Katongo no mu Ngoma. Urumva n'uduce dutatu bakusanyirije hamwe bagiye gushyiramo ibirindiro bikomeye ku rwego rwo hejuru kugira ngo barebere hamwe y'uburyo ki hari icyakorwa, barebere uburyo ki hari icyatunganywa kugira ngo hagire igikorwa nyine, kugira ngo barebe uburyo ki bakurukana M23 yatangiye gukomeza kugenda ihumukana, ikaba ikomeje kugenda ifata utundi duce muri ibi bice byo mu misozi ya Minembwe. Urumva ko nyuma y'uko bafashe agace ka Nakutumba na Ibara barashaka no gufata Kanganza kugira ngo barebere buryo cyangwa babikomeza kugenda abafunga amayira. Urumva bino bice byaboroheraga ku rwego rwo hejuru mu guturuka n'ubundi kuri uno muhanda wa Baraka Mukoko Minembwe nyine byaboroheraga. Barashaka buryo ki nyine bakora buryo ki bafunga zino nzira kugira ngo bakomeze barinde umutekano, bakomeze nabo bafunga inzira z'imirwano ndetse n'ahakorerwa deployment ndetse n'inzira nyine zivamo iyo misada iza kubafasha kugira ngo babasunike, kuko ubona ko iyi FDLR na FARDC bashaka kwirukana M23 muri ibi bice. Gusa kandi twajya n'ubundi Matoboro mu misozi muri biriya bice bya Shima naho imirwano iracyakomeye. Nyuma y'aho aba FDLR n'aba TPDF bashwanye bikomeye cyane n'ingabo z'abayobozi n'abawazarendo, magingo icyo nakubwira ni uko ubu tuvugana ubona yuko hahindutse strategy zikomeye, aho ubona ko ibitero bikomeje kugenda ariza mu buryo bugiye butunguranye bagaba kuri M23 muri no misozi ya za Pemba. Ubona ko bashaka nyine gukomeza gukora ibitero kugira ngo barebe ko hari icyavamo ko bakuramo M23 muri no misozi ya Pemba na Mitanga, kugira ngo barebe buryo ki bakwerekeza mu mujyi wa Uvira. Amagingaya imirwano iragenda iba bucece ikomeje kubera kuri ibi bice, ariko cyane akenshi na kenshi iri kugenda ibera hafi n'amazi n'ubundi kuri ibi bice by'utu duce ndi kukubwira. Ubona ko n'ubundi ibintu byahinduye isura Magingaya. Ku birebana n'abazanwe batandukaniye n'abandi bose bagiye baza safari, twagiye tubona force nyinshi zagiye ziza kuva imirwano yarangira, ariko bikarangira n'ubundi M23 ibabereye ibamba. Babaje baba batandukaniye he n'abari basanzwe ku mirongo imbere y'urugamba mu bihe byashize? Nakubwira yuko n'ubundi aba basirikare ubona ko bafite gahunda, bafite organize. Ubona ko nyine n'ubundi nta kadurubayi ntaki bari kugenda kirai. Ubona ko n'ubundi basa nk'abunze ubumwe, ubona ko bari kuri gahunda imwe. Ni mu gihe kandi n'ubwo ubundi akenshi na kenshi byakundaga kuba ikibazo n'imbogamizi nuko babaga ari ubuvangitiranye rw'abasirikare bamwe na bamwe. Nakubwira yuko Magingaya abari kuri frontline n'ubundi n'aba TPDF bonyine ni nabo bakorera urugamba, ni nabo bari kumwe bonyine, kuko nakubwira yuko aba FDN ndetse abari mu misozi abandi bari koherezwa bari koherezwa bita Kareni, kuko Magingaya Kareni igiye kuba irimo abasirikare b'aba FDN kubera yuko abari abo Tanzania yohereje bagomba kurindura mujyi wa Kareni baje gutanga ransom n'ubundi n'abo komando baje muri ibi bice. Urumva ko Kareni nyine bohereje ingabo z'aba FDN, abandi baje gutanga ransom muri ibi bice nyine kugira ngo barebere hamwe buryo ki basunika M23 ndetse umujyi wa Uvira bakawushyira mu biganza, kuko ariyo misi ikomeye cyane bafite. Ndetse ngo byanarimba bagakomeza bakagenda bagafatana za Bukavu, bagakomeza bakagenda bakagera i Goma. Niyo gahunda abahawe kandi nayo ntego bafite. Ubwo rero urumva ko ari umugambi ukomeye cyane wa TPDF. Ubona ko n'ubundi yaje
gahunda ari ukurwanya M23 ku bubi no bwiza. Kugeza ubu ku birebana no kuri M23 bwana Safari bo bahagaze gute, biteguye gute mu gihe bakomeje kugenda basatirwa n'imbaraga zidasanzwe za coalition FARDC yamaze kunguka abarwanyi benshi? Nakubwira yuko M23 bitewe n'ibitero bigiye bitandukanye biri mu bice bigiye bitandukanye, yego birasa naho muri ibi bice abasirikare ari ntabo pe, kubera yuko nakubwira yuko hari imirwano iri kubera n'ubundi hafi n'umujyi wa Uvira, n'imirwano iri kubera hafi n'igice cya Minembwe. Ubona ko ariho M23 yashyize imbaraga cyane, biturutse yuko bikomeje kugorana, abaturage bari bamaze kubona icyizere, kandi imisi ihari ikomeye nuko noneho hano mu Minembwe bamwe mu bari kurwanya M23 ndetse n'amadubu bivugwa ko bishobora kuzaba bibi cyane ndetse bakica abaturage batari bakeya. Ubona ko ari imbaraga abazishyize ku rwego rwo hejuru, ubona ko n'ubundi utu duce turetse abasirikare bake basigayeyo, ariko urabona yuko n'ubundi bitewe n'ibitero bikomeye cyane biri kugenda biva mu bice bigiye bitandukanye. Urabona yuko n'ubundi ikibazo kigihari ari ubwinshi bw'abasirikare bo kuri coalition ya ihuriro rya FARDC. Ukabona ko ubuce bwa M23 bukomeze kugenda butuma n'ubundi hari ibice bimwe na bimwe bari kugenda batakaza bitewe n'ubuce bwabo. Ubona ko n'ubundi ibintu byabaye bibi ku mirongo y'imbere y'urugamba muri ibi bice bigiye bitandukanye. Ku zindi axe bwana Safari kugeza ubu uratubwira ko bihagaze gute kugeza ubu? Nakubwira yuko n'ubundi hafi no ku mupaka wa Gatumba n'ubundi ni imiriro birakomewe, aho n'ubundi nakubwira yuko magingo ya kuri college université hari imbunda yaturutse Bujumbura n'ubundi ya BM21, aho ariyo barashishize muri Uvira. Abaturage 16 bagapfa. Urumva ko n'ubundi bikomeje kuba bibi cyane, aho nakubwira ko ku ruhande rwa M23 barugarijwe, kuko nakubwira ko abwira abaduteze amatwi ko noneho imitangire y'urugamba yo yahinduye isura. Nakubwira ko amagingo ya abacansho bagiye kwatakira ku ruhande rw'Uburundi. Nakubwira yuko abasirikare ba Kongo bo bagiye guca mu Burundi. Amagingo ya rero Tanzania nayo n'igisirikare cya FPNB amagingo ya nibo bari kwaca umuriro muri ibi bice. Nakubwira yuko hano mu Buvira barashemo imbunda yarashe bita BM21 niyo bifashishije barasa ihitana abaturage 16. Ni hafi kuri college universitano muri Uvira. Urumva ko ari ibikomeye cyane, ndetse nakubwira ko magingo ya mu gace ka Kibitoki abacyanshuro bakomeje nyine gukora imyitozo ikomeye cyane, ku buryo ubona ko ibintu byahinduye isura ndetse n'imirwano isa nkaho igiye gufata indi range itandukanye n'irange twari twiteze, kuko babonaga ko bose bajya ku murongo w'imbere ari uruvangirane. Ukabona ko habaho kudahuzagurika ndetse no kudahuza ubumwe. Ubona ko n'ubundi barangije kwivangura amagingo ya abacanshuro berekeje kuri kote y'Uburundi, mu gihe aba FDNB baje muri kote ya Kongo ndetse n'izi ngabo z'Abatanzania zicaye basa naho bavuze ko ari zo murengezi wabo mu gusubiza inyuma M23. Urumva ko rero ko bikomeye cyane, nubwo wumva ibyo byose biri kuba abenshi batari kubiha agaciro, ariko nakubwira yuko magingo ya imyiteguro ari yose. Ubona ko n'ubundi bafite gahunda ikomeye yuko abacansho bagomba guca muri biriya bice, ndetse na FDLR iri muri biriya bice n'ubundi bivugwa ko n'ubundi umugambi ari umwe, ariko bagomba bagiye guhamisha iyo izi ngabo za Tanzania zikirukana M23, abandi bagavugira mu kujya gutera igihugu cy'u Rwanda nk'uko bamaze iminsi babipanga ku mirongo y'imbere y'urugamba, nk'uko n'ubuyobozi
bumaze iminsi bubivuga muri ibi bice bigiye bitandukanye, ubona ko n'ubundi ibintu byahinduye isura. kugeza ubu ku bijyanye na Blackwater byo bihagaze gute bwana Safari? Nakubwira yuko Blackwater yo ntabwo ikivugwa cyane kuko bamaze kuvumbura ko nari imirwanire yabo isa nkaho yoroheje. Nakubwira yuko abasirikare bahaye misiyo muri iki kiyaga cya Tanganyika, n'ubundi ni iki gisirikare cya Tanzania cyo guca kuri Tanganyika cyo cyonyine, kuko ubundi ntibashaka umuntu ubivangamo, barashaka kugenda bo ubwabo, nta wundi muntu yaba umuwagarendo yaba umupakidese, nta muntu n'umwe bakenewe, gusa bo barashaka kugenda kuri iki kiyaga n'ubundi, kuko ngo bashaka gusunikamo 23 kuko batayishaka na gatoya ko yabegera. Nakubwira yuko n'ubundi kuva mu 23 yafashe ugera ku mupaka wa Tanzania hari ibirometero bigera muri 400. Urumva rero bakimara kumva icyo kintu igikuba kuri bo cyaracitse, akaba nacyo cyahise kibakangura guhita bambuka bakaza kugira ngo barwanye na 23 kuko ngo batayishaka. Ni amakuru nanjye nabashije gutohoza amagingo aya, aho baje mu buryo nyine bwo kwihimura cyangwa gusubiza inyuma 23 kugira ngo itabegurira hafi y'umupaka. Urumva ko n'ubundi baje bafite impamvu yumvikana, baje n'ubundi ku bufatanye bukomeye cyane n'ubundi ngo iki gihugu gisanzwe kigirana na Congo no muri Nord Kivu. Nakurikiranye nsanga n'ubundi muri Nord Kivu nabo muri bwa bufatanye bwa SAMIDRC nabo aribo bari barimo barwana ku ruhande rw'abandi basirikare n'ingabo zo muri Afurika y'Epfo. Wumva ko n'ubundi basa nk'aho bafatanyije ku rwego rwo hejuru, ndetse bafatanyije ibikorwa byo kurwana bitewe n'uburyo no muri Nord Kivu muri misiyo bari bagiye kurinda umutekano n'amahoro. Ubu ntabwo bajyanywe no kurinda amahoro n'umutekano w'abaturage, ahubwo bajyanywe no kujya kurasa ino 23. Urumva rero ni ibicikane birakomeye, urumva ni ikibazo gikomeye ku rwego rwo hejuru, aho magingo y'aya itari buze korera 23 nitagira icyo ihindura ngo yakora deployment izana abasirikare bahagije, ndetse iyo inongere n'ibikoresho bitandukanye, kubera yuko yaziwe ndakubwiye ko ubu magingo yaziwe. Nibarebe uko bagira bakora deployment, bazana abasirikare, bazana n'ibikoresho, barebe uburyo ki bakubita aba basirikare ba Tanzania, bazana uburakari bwinshi cyane, ndetse n'izi ngabo z'u Burundi zikomeje kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye by'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri Sud Kivu. Ku bijyanye na deployment y'abarundi bwana Safari ho bihagaze gute kugeza ubu ngo? Nakubwira yuko n'ubu magingo ya ku masaha y'ijoro hari abasirikare bavuye Burundi boherejwe i Kalemi. Nakubwira ko impamvu boherejwe i Kalemi ari uburyo bwo kugira ngo bajye kuzira icyuho cy'abasirikare ba Tanzania basaga nk'abari muri uriya mujyi, kugira ngo nyine bakomeze bacunge umutekano, bari bari aho ngaho kugira ngo barebe uko byifashe, nyine base nkaho batera ingabo mu bitugu izi ngabo n'ubundi izamanuke hano imbaraga nyine gusubiza inyuma kugira ngo barebere hamwe buryo ki babasubiza inyuma muri ibi bice byose, aho n'ubundi bakomeje kotsa igitutu 23 mu bice bigiye bitandukanye berekeza mu mujyi wa Uvira. Naho kugeza ubu bwana Safari ku birebana abaturage impumeko bafite ni yihe mu gihe babona abasirikare benshi bakomeje kugenda bagera mu bice batujemo? Nakubwira ko byagiye gukara magingo ya n'ubundi abaturage baratabaza bafite ikibazo, ndetse nakubwira yuko n'ubundi uretse abo mu bwoko bahigwa bw'abanyamurenge, abandi bo nta kibazo. Nakubwira nk'abafurero, ababende, abashi, urabona ko nta kibazo. Nakubwira ko magingo ya igiteye agahinda ari ikibazo gikomeye cyane, aho umutekano waratangiye kuboneka mu bice tumwe na tumwe, ubona ko ibintu bigiye kuboneka. Ariko nakubwira yuko magingo ya kuva mu Uvira ugeraho uciye ku misozi ya Mitamba ujyanye ibiro 5 ari amadolari 100. urumva ko kandi biri gukorwa n'abafurero, kuko inzira z'imodoka magingo ya ntabwo ziri gukora, ni inzira z'amabuye. Urumva ko n'ubundi byabaye bibi cyane, ubona ko
abasore n'ababembe n'abashi bari gukora amafaranga muri ino nzira uje za minembwe kubera yuko urumva ni ikibazo gikomeye cyane gikomeje gushyira mu kaga ku baturage batari bakeya baturuka muri biriya bice. Itekereza ibiro 5 kubivana mu bubira n'ubundi ibiro 5 by'iki ku bacuruza nyine navuga ko ku biro 5 gusa, ibiro 5 kubyikorera kuko ni inzira zo kwikorera uzamuka nyine muri none sikuru no musozi wa Mitamba. Ibiro 5 byonyine, ibiro 5 urukumva byaba ari iby'umufu, byaba ari iby'imiceri, byaba ari iki, bari kubica amadolari 100. urumva ko niyo mpamvu ubu ibiciro bikomeje kugenda byiyongera ku rwego rwo hejuru, ko ntangira z'imodoka ndetse n'izindi binyabiziga ziri kuboneka muri ibi bice bigiye bitandukanye. Urumva ko n'ubundi abaturage bugarijwe, abaturage bakomeje guhura n'ikibazo gikomeye cyane magingo. Urumva ko abaturage ntabwo bavuga ko bameze neza, bafite ibibazo bikomeye cyane. Muri makeya n'ubundi bafite ihungabana rikomeye bitewe nuko batari kubona ibikoresho bimwe na bimwe ku giciro cyo hasi. Urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane. Yego Bwana Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego nawe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kure imwe Rudende ibashyikiriza amakuru atosoye y'abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, turabashimiye cyane. Wowe dukurikiye bwa mbere uhita ushonda sabone, ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.